abasebenza ngomlomo, singabantu 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 abasebenza ngomlomo. yithi lava, yithi lava, singabantu abasebenza ngomlomo, yithi lava, yithi lava, singabantu abasebenza ngomlomo, 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 singabantu abasebenza ngomlomo. yithi lava, yithi lava, Singabantu abasebenza ngomlomo, yithi lava, yithi lava, singabantu abasebenza ngomlomo, singabantu abasebenza ngomlomo. singabantu abasebenza ngomlomo. Oningazama nonke yimi nkunsikulekeni, yimi nkosi yasizweni lewafana ngenkothamela. Sanibonani balandeli bethu, ithi laba singabaculi abantu abasebenza ngomlomo. uKing Balo kwabangamazi, abanye bayamazi, abanye basazomazi. I-album yethu lesinethulela yona sicela nje ukuthi niyithokozele, iney'ngoma eziwu-2 nje kuphela. Iyatholakala online. Siyacela ukuthi ni-streame, ngishaye amamiliyoni, amabhiliyoni, ama-trillion boyisho imingeni ephambili phezulu. Siyatholakala kubantu abafuna ukusibhukha, sitholakala e-ofisini King Media. Awufoneli thina, akusiyona yethu le number sinabaculi, asitholakali thina sinabaculi, sitholakala kanzima, sama-canket. Number esitholakala kuyo ithi 079 804 2414. Uma ufuna ukusibhukha awuzuthola ke thina, uzothola abasebenza ama-ofisini asibaqashile njengabantu abasebenza ngomlomo. Siyabonga. Izindlu zodaka, amandla kababa, amandla kamama, kodwa ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga nami ngizoyibona. Izindlu zodaka, amandla kababa, amandla kamama, kodwa ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga nami ngizoyibona. Izindlu zodaka, amandla kababa, amandla kamama, kodwa ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga nami ngizoyibona impela. Izindlu zodaka, amandla kababa, amandla kamama, kodwa ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga nami ngizoyibona impela. Ngelinye ilanga nami ngizoyibona indlela, ukuthi ngelinye ilanga nami ngizoyibona indlela, ukuthi ngelinye ilanga nami ngizoyibona indlela. Noma lehleka, noma lehleka nje, bathi ngiyendlini zodaka, kodwa ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga nami ngizoyibona indlela. Noma lehleka, noma lehleka nje, bathi ngiyendlini zodaka, kodwa ngiyazi ukuthi ngelinye